Assalamualaikum. Pakai assalamualaikum walaupun kita bahasa Inggris kan? Ya, assalamualaikum. How are you today? Oh, yang belum dikasih ya? Lupa Ustaz Nah, nanti Ustaz kasih. Bagaimana cara jawab kok? Apa kabarnya tuh kabar? Memotivasi. Terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan dananya untuk program ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Berikut adalah beberapa anak yang sudah berhasil menghafal beberapa surat dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu an wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus fa amma man sakulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma
bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha wa asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Innal insana rabbihi lakanun wa innahu ala dzalika syadid wa innahu lihubbil khairin lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.